मैनू हुक्म होया पीर तौकीर अब्बास दा जिंदगी दराज होवे सैयदजादे दी आदे रुकन वाले ओदी शहादत सुनावी। ये हुक्म है तेरी मुर्शदादी दा ओदी शहादत सुना जिहड़ी रो रो के आदी सज्जाद कैदी शाम दे वतन ते नहीं वलदे। मैं बिस्मिल्लाह करा। सज्जाद बिरा मैं थक पईया निर्वार नू कितनी देरे पुछ सिमर कोलो मैं बैरावा मेरे दर्द करेंदे ने लुट कर बल दी पेशी सी साडी पेशी नू बहु बहु दे। मैं बिस्मिल्लाह से जवानी माने मैं बिस्मिल्लाह कर जी बिस्मिल्लाह करा। मैं बिस्मिल्लाह करा। असगर दिखा गई ओ जड़ी सिमर दे डर तो बाबे दे चुप करके दर्द दर्द बचा हो बचा गई। जी मैं बिस्मिल्लाह जवानी माने एक मिनट हौसला मैं मजमून शुरू करन लगा। हुक्म है सरदारां दा शिमर अकल मारी खैमे पट लो अब्बास अकल मारी कासम अकबर तलवारां लेके आओ शिमर जींदा वापस ना जावे। शाहजादे तलवारां लेके खैमे चो बाहर दौड़े। सकलैन शब्बीर बैठे हैं टिब्बे थे ते मेरे आका ने करबला दा मिजाज पीर सैफ अली शाह जी बदलदा वेखिया। जदन मिजाज करबला बदले है ना पीर जसर शाह जी करबला दा मिजाज बदला डिठा है मेरे आका दी आवाज़ अब्बास जी बिरावां पुत्रां भतीजियां भणेजियां नू डक असां लड़ना नहीं। अमरे हुसैन इच पाबंद अब्बास रुक गया ते मुंह इमाम हुसैन अल नहीं कमदा खड़े अब्बास बहादुर जमाने दा ते अपने आप नू आदा कदी एक हमले दी इजाजत इत्थे देवे ना। मैं शाम दे मरकजी दरवाजे ते लिख देवां एक कुत्ता अमीर नहीं ज़हरा दा चंद अमीर है। मेरे आका दी आवाज़ ही मैं तेरे दिल दियां भी जानना जो तू दिल विच है मैं वो भी जानना। अब्बास रुक जाओ रुक गए सारे हाशमी मेरा हुक्म है खैमे चलो शायद अगे जिंदगी से ना पढ़ सका जिंदगी वफा न करे इस शहजादी दा मैं कुत्ता। जाओ सारे हाशमी अपने अपने खैमे सज्जाद तू तेरा चाचा दो में रहो। अब्बास दा हथ न पिया सज्जाद दे मुंडे ते हथ रखे है आलिया सैन दे खैमे दे पिछू आ गए। मेरे आका दी आवाज़ ही सज्जाद मैनू कदी कदी अब्बास दसदा है कि सज्जाद बड़ा बहादुर है। अज तू खैमे चो तलवार लैके बहर दौड़े हो तो मैनू पता लगा मेरा प्यो अली आ गया। दिली हादसा झोली चा लेना रबाब दी धी दी शहादत है सुनना। अज तक आजादारी जिंदा है तो शब्बीर दे मातमियां दी वजह तो हुसैन जिंदा है तो रबाब दी जोड़ी दी वजह तो।
جتھوں رباب دی جوڑی لنگ دی گئی ہے بندے آکھیا جنگ ہوئی اسی مرداں نال اے ویکھو اور گبن رائٹر انگلینڈ والا لکھدا پیا ہے مسلمانہ تو دو بہت بڑیاں غلطیاں ہو گئی ہیں کربلا دے میدان وچ کیڑی کیڑی ناراض نہیں ہونا اصغر نو سانگتے نہ چاہندے سکینہ دے ہاتھ نہ بننے سجاد لڑنے ہی جدن آکھے نہ لڑنے ہی میرے آقا دی آوازی بابا میں انج لڑاں دنیا خیبر خندق بھول جاوے میرے آقا فرمایا ہے سجاد جنگاں دو نے جنگ ایک نہیں جنگاں نے دو ایک جنگ اصغر ہے ایک جنگ اکبر ہے پروانہ صاحب جنگ اصغر اسی یہ تھی جتھے توں تے میں کھڑے ہیں جنگ اکبر اسی 36 شہراں تروں درباراں چ کیڑی جنگ لڑسے ہیں پیو دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھا ہے عباس تے اکبر اے فوجی مینوں دے میں جنگ اکبر لڑساں مختار جنہوں کہنا کہ میں جنگ اکبر لڑساں چاچا جی سرکار شبیر دی آوازی نہیں جنگ تو ملیے فوجی میں ملنے سنو تے صحیح نا فوجی میں ملنے ہاں جی بابا جی ملو شبیر میں نے جنگ اصغر میں لڑنی ہے اصغر تو لے کے عباس تائیں فوجی میرے زینب تو لے کے سکینہ تائیں فوجی تیرے میں بسم اللہ اپنے زانوں تے تلوار مار کے تروڑ کے آدھا کائنات دا سینساں ہے کوئے کسے دی انج دی فوج ڈٹھیا میں بسم اللہ کراں کسے دی اگے انج فوج ڈٹھیا شبیر میں نے بس گل مک گئی مزید تیرا جگر نہ پھٹ جاوے جاؤ سجاد نو لے جاؤ جگر پھٹ گیا جگر کباب ہو گیا خیمے چلے آئے مک گئی جنگ اصغر شروع ہو گئی جنگ اکبر پیر اسناد شاہ بادشاہ جی تسی بہتر جان دیو کہ میں کدی اٹھانا قریب تو اپنی شہزادی دی شہادت نو میں بڑی دور تو لے کے ہونا پھر پڑھنا سرکار سجاد بہ گئے جنگ اصغر مک گئی جنگ اکبر شروع ہو گئی اچھا میرے ایک سوال دا جواب دیو اے پردہ دار بیٹھیاں نے اللہ انہیں دے پردے سلامت رکھے اگر کوئی جھولی بے اولاد دے زہرا دا لال انہوں ماتمی پتر عطا فرماوے انہوں دے برا پتر بتیجے جیندے ران ایتھے مجلس سے 4 سکیاں بہنا بیٹھیاں ہون جنہوں دا 5 سال دا برا اس مجلس سے بیٹھا ہوئے مجلس پرباش ہوئے او میریاں بہناں دیاں باہر نکلسن تے اسناد شاہ اور انہوں جا کے اکھن شاہ جی ساڑھا چھوٹا جا برا ہے ذاکر دے سامنے بے کے مجلس پہ سندائی انہوں آکھو مجلس مک گئی ہے تیریاں بہناں علم تھلے تیرا انتظار پہ کر دیا میں صدقے جوانی مانے کنٹرول کریے اپنے آپ سے ہاں مجلس مک گئی ہے تیریاں بہناں تیرا علم تھلے انتظار پہ کر دیا او بارگاہ دے وچ جڑا سونا علم ہے نا وڈا او دے تھلے اچھا بھرا بہناں نو مل سی شاہ جی جانا ہوئے نیڑے شہر تو باہر اگے طوفان آ جاوے اندھیری آ جاوے میرا سوال ہے میں دسو بہنا کی کرسن تیری جوانی نصیب ہوئے بہنا کی کرسن برات چھان کر لیسن بہت بڑا زیادہ رہے چاچا شریف ان چھان کرسن تے مجلس آلے پاس ہے ہاتھ بان کے اکسن غازی مولا ساڑھا ایک کو برا ہے منگیا بھی ایسے مجلس تو ہی آئی تے ویکھو نا طوفان آ گیا ہے نکا جیا برا بہناں دے پاسے ویکھے اکسی نہ روو میں تو اڈے نال نہیں میں تو اڈے نال ہاں عجیب منظر کربلا دا برا 22 سالاں دا ہے بہن 4 سالاں دی ہے جتھے بیمار انہیں رو کے دی نہ رو باکر جیوی میں تیرے نال ہاں سب کے جاواں میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نہ رو میں بسم اللہ جوانی بھرا میں بھرا جیندے رہنی میں تیرے نال ہاں بسم اللہ ہاں پیر لال شاہ نو مولا جنت نصیب فرماوے جی میں تیرے نال ہاں رو نہیں میں تیرے نال ہاں عجیب منظر کربلا دا لو مجلس میرے سے دی ہو گئی
میرے بعد میرے میں بسم اللہ کرا. عجیب منظر ہے کربلا دا. بہن 4 سالاں دی ہے, بیرا 22 سالاں دا ہے. جتھے رونا ہے رو کے دی نہ رو, میں تیرے نال نہیں. آؤ محاذ ساڈا شروع ہو گیا. اساں انہاں کربلا والے ہاں, اساں نہیں لڑنا. لکھ چا کتاب تے پڑھ. چھوٹی جی بطولہ دی پئی ہے, سجاد رات نہ رو, کوئی سائنار لڑنا ہے. اسی جیڑی جاتے قدم رکھساں دنیا نو پاک ہو جاسی. باغی نائی نمازی ہے تے دیواراں تے لکھ کے جاساں سجاد نہ رو. جتھے تھک جاوے 2 جملے سنو, 2 بند سنو. جتھے تھک جاوے پیر اسناد زندگی دراز ہوئی, رو کے اکھیا پیر اگاں کر میں تیرے کنڈے کڈاں. جدو میں شہزادی تو اجازت لے کے یہ شہادت شروع کی تھی نا سینڈ دی, ملتان تو شروع کی تھی ہے, دولت گیٹ تو. میں آکھیا جی کنڈے کٹ دی ری بھرا دے. ایک سید ایتھوں کر کے اٹھیا, سفید ریش معتبر سید, اٹھ کے منہ تے پٹ کے دا رول گئیاں علی دیاں دیاں. اور رکن والے مینوں دس کی میں کنڈے کٹ دی جی دے ہاتھ پابند ہون. اکبر تے حسین دے سینے تے ٹر کے 4 سالاں دی ہوئی ہوئے. او کنڈے کیویں کٹ دیے؟ میں کہ سیدزادہ ہیں غلط پڑھے تے معافی دے. او سکیا کٹ دی رہی ہے کنڈے؟ میں کہ کیویں؟ سیدزادہ دے روب کیا دیے, میں لیٹ نہیں ہاں, تو پیر اگے کر نالے تیرے پیر چما کر لیں ماتم. تیرے مذہب جائز رباب دی دھی دا ماتم ثواب ہے. صدقے جاواں مختار دا دربار ہے. 1 منٹ حوصلہ. مختار دا دربار ہے, اوتھے ایک سپاہی گرفتار ہو کے جہاں نام ہے سپاہی ہے, تو نام بھول گیا, ذہن چوں نکل گیا. حارث بن وقیدہ گرفتار ہو کے آئے. مختار تخت الت ہے, تلوار نے ہمیں چکٹ کے گردن تے رکھ کے کیڑے سید نو مارے. آدھے مختارہ تم بہادر ہیں, میں بھی بہادر ہوں. تم 5000 بندے نہ کلا لڑنا ہے, میں چلو 1000 نال تے میں بھی لڑنا. تم بہادر ہیں, اجے میں مار نہیں, میرے کو بڑا بیاز ہے, میرے کو خزانہ ہے. او کو لکھن والا بلا, او لکھے میں دساں. انہاں کہ بلاؤ. اس کہ میرے کو یہ کتاب ہے کہ میں کسے سید نو نہیں ماریا. میں اینا خیمیاں لو ویکھیا بھی ہوئے نا, تے پھر بھی میرا خاندان بلا کے قتل کر چھڑی. اے مجبوری آئی دنیا داری دی نال آ گئے. پتہ لگ گیا کہ حسین نو مارن لگے نے. اسی پچھلیاں سمجھ ٹر گئے. تو کربلا کیتا کی ہے؟ ہو سکے میں کیتا ہے کہ جدوں سر لاندے نا سانگاں تو صندوق وچ بند ہوندے ہیں تو ڈکن بند ہو جاندا ہے. ننگی تلوار دا میں پارا دیندا. ایک دن دا واقعہ ہے مختارہ, اے 12 تے 13 محرم دی درمیانی شب ہے. فوجی سم گئے. مینوں اس ویلے پتہ لگ گیا حسین دی دھی ہے جس ویلے 60 قدمہ تے آ کے بہ گئی ہے. اللہ جی نیت نو جنت نصیب فرماوے. اس رون دا صدقہ آزاد آ رہا ہی میرے مولا دا. دنیا تو چلا گیا. 60 قدمہ تے بچی بیٹھی ہے تے آنج آچا کیا دیئے, میرا اللہ فوجی سارے سم گئے, میرا مولا لائن نہیں سمجھاوے. اے حارث بن وقیدہ دا میں گل سن لئیے. میں کہو رسول دی دھی پیا دی سون جا. میں صندوق نال سر لائے, میں سم گیا. بچی اٹھی نہیں, آنج ٹر دی ہے. او مختارہ شومی یہ قسمت نیڑے آئی. میں سر چاہے ایڈی ڈری ہوئی مسلمانہ دی نکے نکے ہاتھ بن کے دی ماری نہیں, میں ہاتھ نہیں لایا. کرنا ماتم, ہاں ماری نہیں, میں ہاتھ نہیں لایا. صدقے جاؤں, صدقے جاؤں, مارے نہیں, میں ہاتھ نہیں لایا. آدھا میں اس بچی نو آکھیا ہے یہ گلہ سننی ہے پونیاں وچ, پھر سیدزادے دا حکم دی تعمیل ہونی. بچی نے میں آکھیا بابے نو ملنی جی, اے صندوق دے نال انج بہ جا, تینوں فوجی ویکھن نہیں. او سپاہی ستا پیا, او دے کولوں میں چابی لے آواں.
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲੈਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਟ ਗਿਆ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋ ਜੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋ ਜੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਆਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਜ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਜ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਦੀਦੀ ਚੋਲੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਸਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੀ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਆ ਜਾ ਹਾਰਸ ਆਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਉਹ ਜੰਦਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲੀ ਜ਼ੈनुल आबदीन फरमाते ने भाई मैं एक रात ऐसी आई है मैं ज़मीन ते हथ मारिया है मेरी बहन ने हाँ जी मातमी शबीर का सिर चा मेरे पासे वेख जिंदगी दराज हो भी बेदा मेरे लिए रहो तसन्नो बनावट दा मैं ना आप आदि मैं मलंग फकीर जी अदा करा तो देखना अंज सामने शहजादी हाथ मार दी पई है सरकारे सज्जाद फरमाते ने सकीना ए जेड़े तुसी सैयद हुण तक आबाद हो ना मैनू अली दी धी दी अजमत दी कसम है बीबी दियां दुआवां ने सरकारे सज्जाद में सकीना रो के आदि जी वे वसी मदीना वे शाला बाकर दे लख होनी क्या बेटी तलाश कर दी रो के आदि वे बाकर जी भी को पत्थर मिल जावे मैं सर थले रख के समझावा ना बाबा लभदा है ना अकबर लभदा है बीमार आ मेरे सीने ते सम अपने चोले नाल हाथ साफ कीते बेरा दी दाढ़ी चुम्मीस भतीजे दा मुंह चुम्मियास एक गल याद रखना ज़हन च रखना मैं तुहाडे जुत्तियां दा नौकर हां सारियां बीबियां दियां रस्सियां जिंदान च आके खुल गईयां ने रिहाई तक बाकर ते सज्जाद जुदा नहीं हुए आ जेड़े बंदे आदे ना सज्जाद दा पुत्र भज पिया ते मस्जिद दे बूहे नहीं तवज्जो है उलमा नू सुनो फिर पता लगे कि ये क्या है बीमार अदे आ मेरे सीने ते सम रोकिया दी सज्जाद इंज नहीं समझना जे समाने ते तू अज प्यो बन मैं धी बनदी हाँ तू मैनू धी करके बुला मैं तेनू बाबा करके मिला मेरी उधर लह जाए इज्जत वाले हाथ रात वेले बीमार ने दोवें हाथ रात कीते उच्चा रो के आदया मेरी उजड़ी दी सकीना समझ के गल जमाई पा गया दिए बाबा तेरा कातल मेरे दूर ले गया तेरा कातल मरे ना रहे फजर होई है सिपाही सज्जाद जजीद सट दई क्यों बुलाई छोड़ दिता है टाची छोड़ दिता है क्यों बुलाई बेहयाद है कौन है जड़ी जिंदान च राती रोंदी बीमार रो के आदा कोई हिक सारियां ही रोंदियां नहीं 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 आज रात के बाद जेड़ी बाबा बाबा करके रोंदी है दो बीबियां दे रोण ते जलजले आन पीर रसनाथ शाह जी पहली बीबी वड्डी सैन दूसरी बीबी छोटी बतूल जिंदा ने कर शाम दे जदों सुती रुनी है जलजले आए
یہ یزید آدھا تو آنا چھوٹی جی میری بہن ہے وہ وین کر دیئے شام دے درو دیوار ہل دن میں دا بندوبست کیتا ہے جی میں بزرگاں تو سینہ بسینہ نو سنے میں دا بندوبست کیتا نال دے زندان چلے جائے یا مر ویسی یا روندی راسی اگے آگی گل جڑے دن ستی پی آئی نہیں اینا وچ بچپنا نہیں ہوندا نا آئیے نا بیمار آئے جا چاہ بھیڑ نو دروازہ زندان تے رکے ہے ویکھس برال لو علامہ نکن فرماندے نے 10 محرم دی دیگر تو لے کے موت دی ہچکی تک جڑیاں بچیاں نے وہ ستیاں نہیں میں بسو جوانی مانے وہ ستیاں نہیں براد دامن نہ پیاس کیوں روندے ہیں براد آسنا پیو دے قاتل دا شاری ڈاڈا نہ رونا کر ہویا کیا ہے وکھری قید 4 سال دی بھین براد دامن نب کیا دیئے قید میں ہونے روندہ تو ہے میں نو چاہ زندان چلے چل عزت آڑے ہو بیمار نے بھین نو چاہے دروازے تے آئے رو کے دے لے آ اینا پوپیاں نو مل لے اینا ماما تے بھینا نو مل لے اللہ جانے تو ولنا یا کوئی نہ سب تو پہلے زینب دے کو دوزانو بیٹھئے نکے نکے ادباد کے آدھئے لمبے سفر آئے کوئی غلطی ہوئی ہوئے یتیم سمجھ کے ماں کرائے رو کے آدھئے ٹر جا بے بھرادا خون گلیے ٹر پیئے بسم اللہ کرو بھرادا خون گلیے ٹر پیئے بھران بھین نو چاہے دروازہ زندان تے آئے بھین بھرادا سینہ چمیے اچھا رو کے آدھئے تھے آج ایسا سیدیمی دا نایا اس تو کبال خیال میں سمجھیا میرے پیو دی جا میرا ویر سجاد جو نالے آج سمجھ گیا پہلا دروازہ کھلے رو کیا دی اتلاحا جنہاں دیاں چھوٹیاں چھوڑیاں بہنان یا دھیاں انہاں واسطے جملہ پڑھدا پہ اتلاحا ات نہیں دوجی کوٹھی ہے یہ رو کیا دیئے 2 اسگر دے چولے بھجوامی یا مر جاواں یا روندی رواں تریجی کوٹھی ہے یہ تے رو کیا دیئے 2 میں نو یاد ہو سیا اذان اچھی دے میں تیری اذان سن دی رواں 5ویں کوٹھی آئیے چمڑا چھڑیا سے بلاد گلج بائیں پیا کیا دیئے تیری داڑی نہیں پیدس دی میں تیری اعلان کی میں سنسا او جائیے جڑی جات بغیرتا دا ہن بہن لہا 2 زانووں کے زمین تے بیٹھے ایک ہاتھ کڑا ہے سکینہ زنجیر نہ پہلے زنجیر چھڑا ہے سکینہ دامن نہ پائے دامن نب کے پیران تے اطلاع کیا دیئے وال نہ رون دی زامن پہ جا وے میں تیری بینا دروازہ بند ہوئے بزرگ بھٹی سائے پڑھ دے آن جی میں پکھی پھر دائے کر لینا ماتم تے کر لینا وچ پنجرے دے نہیں ترٹتی تار کفس دی ودی نال دیوار دے ڈگرہ مارے اچھا رو کے آدھیے کوئی کپڑا ہی تے لے میرا سر پھٹ گیا جی کر او جی میں پکھی پھر دے دروازے بند ہو گئے بیمار ٹو رہے اس جاتے ہیں جتھے پھپھی بیٹھی آس رو کیا دیئے سجاد میں بھین کی میں لہائیا رو کیا دے نایا ہاتھ کٹ دی میری گردن چو بہو مشکل نال چھڑائے میں نوادی ہائی ویشانہ باگر جیوی اے کوئی بحال دے بہن 4 دہاڑے گزرن بہن ملی سن جڑے میرے ماتمی بھرا بیٹھے اونا واسطے 4 دہاڑے گزرن بہن ملی زخمہ دا کیا حال ہے رات رکی ہے یا کوئی نہ 8ویں رات آئیے بہن ملی 9ویں رات دی فجر آئیے
دیوار تے منہ رکھیا دے سکینہ بول میں آ گیا دروگا بھج پیا کیا بیٹھا کر دے سیدہ دے زندان اچ میری نکی جی بھین کہہ دے اون کیوں بلیندہ بول دی نہیں دروگا دے تیرا نام کیا ہے سیدہ دے قیدی مشہورہ سجاد میرا نام ہے دروگا دے جے تیرا نام سجاد ہے تے جڑے ویلے ادرات ڈھلی ہے اس سے دیوار تے ٹکرا مار کے آدھی آئی کوئی سجاد نو سڈا او بیمارا بھیڑ مر گئی دروازے کھلا سکتا ہے کھلا دروازے کھل گئے بیمار چورا ہے بھیڑ مل گئی بزرگ پڑھ دیان بیٹھا دھوڑ پوچھیں دا آئیو چیرے دی شاہ بھیڑ دی چوم چاہ کے ٹر پہ ہے رات دا وقت ہے جنازہ بھیڑ دس چاہ کے ٹر پہ ہے لوگ آدھن کون ہیں کیا چاہی ویندے ہیں سیدہ دے میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی ہوئی بھیڑ چاہیے دا ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دے نار او بیٹھا رسیہ کھولے مادام للے رو رو کے آگ دائے او بیٹھا رسیہ کھولے بھیڑ دیا للے رو رو کے آگ دائے او تیری قبر تے دور میں گھنے حسات تیری قبر تے دور جی جی او بیٹھا رسیہ کھولے بھیڑ دیا للے رو رو کے آگ دائے او بیٹھا رسیہ کھولے بھیڑ دیا للے رو رو کے آگ دائے او تیری قبر تے دور میں گھنے حسات تیری قبر تے دور میں گھنے حسات وے علی اکبر دی جاگیر دے وچ منوش مر تماچا مارے وے علی اکبر دی او علی اکبر دی جاگیر دے وچ منوش مر تماچ جڑے سین دے منتظارو ماتم کرو جاگیر دے وچ منوش مر تماچ مارے او میرے کن زخمی او میرے ہاتھ زخمی میرے کن زخمی او میرے ہاتھ زخمی سرکار سجاد دی نظر بین دے بازوان تے پئیے سجاد روندہ روندہ زمین تے بہ گئے سکجی او بیٹھا رسیہ کھول اور ماتم کرنا او روکے او بیٹھا رسیہ کھول بھیڑ دیا رو رو کے آگ دائے او تیری قبر تے دور میں گھنے حساد تیری جڑے جوان بیٹھے ماتمی او بیٹھا رسیہ کھول